سلااوێست تەماشاوان هێژا بولتەنا دەمەژمێر شەشێ ئێوارێ ئەس جوارە پێشکەشکەم و بڤێن و چایمێ دەست بە بولتەنا خوا بکەن. لە ڕۆژاوای کوردستانê و تایبەتی لە گوندەوارê Hesekê ئامادەکاریên avakirina bingeheke leşkerî hevbeş navbera hêzên Rûsî û Tirkî de têne kirin. Hêzên Rûsî jî liv û tevgera xwe ya leşkerî li gundەwarê Hesekê zêde kiriye û karwanên zêde jî derbasî heman bajarê kiriye. Ev çend rojin û liv û tevgera hêzên Rûsî ji aliyekî û hêzên Amerîkî li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li bajarê Hesekê zêde bûye û her du hêz di heman demê de karwanên xwe yên leşkerî derbasî Rojavayê Kurdistanê dikin û hebûna xwe bihêztir dikin. Erê li gorî zaniyariyên bi destê erkê ketine koberiya çend rojan hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê bi serkirdayetiya Amerîka. Karwanek leşkerî ku ji 20 barhilgirên Barkirî pêk dihat derbasî gundewarê Hesekê kir û baragehên xwe bicîbû. Serbarkir ku piştî gihiştina wê kerwana hevpeymaniyê hêzên Amerîkî yekser dewriyeke xwe ya leşkerî li taxa Xwêran birêve bir. Balafirên hevpeymaniyê jî li ser esmanî bajarokê Til Birak firî. Heman jê derê da zanîn bi mebesta avakirina hejmarek xalên leşkeriyê nû li Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li her du gundên Emmilkêf û Ebûş li gundewarê Tirtemir û bajarokê Ebûrasên li Bakurê Rojhilatê Hesekê karwaneke leşkerî Rûsî jî derbasî gundewarê Hesekê bû. Herê divê derbarê de jê derek taybet ji arkira ragihan di demanha de amadekarî ji alî Tirkiye û Rûsyê ve têne kirin ji bo avakirina xaleke leşkerî hevbeş lê devera balafirxaneya Çandiniyê lê nêzîkî gundê Emmilhişbê li ser rêya navbera Serêkanî û Ebûrasên li Bakurê gundewarê Hesekê. Weke heman jê dera taybet daye xuya kirin ku ew amadekariyên avakirina xala leşkeriya hevbeş navbera hêzên Rûsî û Tirkî de li gundewarê bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê bi nehînî têne kirin. Dazanîn beriya du rojan hêzên Rûsî û Tirkî dewriyeke xwe ya hevbeş lê devera dîrona Axê ta devera Tirvespiyê bi taybetî lê nêzîkî zeviyên petrolê li heman deverê encam dan. Erê divê derbarê de nûçekanê me ji bajarê Hesekê diyar kir ku di demanha de hêzên Rûsî li vû tevgera xwe ya leşkerî li gundewarê Hesekê bi taybetî li ser rêya navbera bajarê Tiltemirê û Zirganê de zêde kiriye. Ew jî bi sedema vê yekê êdî şer û pevçûn navbera grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriyeyên ku Tirkiye piştevaniya wan dike û Qesedê de hatiye rawestandin. Nûçekanê arkê eşkere jî kir ku doh roja yekşemê hêzên Rûsî aleyên xwe li ser hejmarek xalên xwe yên leşkerî li gundewarê Hesekê rakir û biryar e Rûsya bingeheke xwe ya leşkerî nû lê devera Zirganê ava bike û got ev e 5 rojin û rewş bi giştî aram e. Derbarê rewşa bajarê Amûdê û Dirbêsiyê jî nûçekanê me ragihand hêzên Rûsî tevgera xwe ya leşkerî li her du bajarên Amûdê û Dirbêsiyê jî zêde kiriye. Rojane dewriyeke leşkerî encam dide. Ku ji balafirxaneya Qamişlo dest pê dike ta bajarê Amûdê û Dirbêsiyê û pişt re careke din vedigere balafirxaneya Qamişlo. Welatiyên bajarê Idlibê rêya êmfora navdewletî li pêş gereka Rûsî Tirkî birîn. Îro serê sibehê gereka Rûsî Tirkî navbera her du bajarên Erîha û Elnêrab li ser rêya êmfora navdewletî hate encamdan. Gera hevbeş ji çend otomobîlên leşkerî pêk dihat û ji aliyê nişteciyên deverê û grûpên çekdar ve rê li ber wan hate kirin. Weke nerazîbûnekê ji rewşa rojane her wiha nerazîbûn ji aliyê grûpên çekdar ji birîna mûçeyên wan yên mehane ew nerazîbûn hate encamdan. Hêzên Rûsî karwaneke leşkerî derbasî bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê kir. Ji dereke xwecihî ji arkê re ragihand ku hêzên Rûsî karwaneke leşkerî ku ji alafên leşkerî û polîsên leşkerî yên Rûsî pêk diha derbasî balafirxaneya Qamişlo kir. Her wiha xaleke leşkerî nû li gundê Zerganê yê başûr Rojavayê bajarê Qamişlo û derdora bajarê Tiltemirê ava dike. Li gorî jêderên ku ragihandine hêzên Rûsî ala Rûsyê li ser 4 xalên leşkerî yên rejima Sûriyê li her yek ji gundê Emmilkêf û El Ebûş bilind kirine.
أنا هاجي زبالي خو بدن باجاري حسكي اللي جمنو چگهاني ما دارا عبدو دباش دارا متخوازن تو بهتج مرة بحث بكي إيرو كاروان نو درباسي حسكي يانجي باجارين دن ين رجافاي كردستاني بون يان نا لفو تفقرا لشكري إيرو چوابو بله سپاس شیخو سپاس بكش شخوا يعني بهترين بيدم لبو تفقرا هزن روسي هي شخوا يعني هي بيجوش شر رهاتي راوستاندن اللي نعبر قصدي وجروبين تشكدارين سر تركيا اجبر يعني وقت هولدانك روسيا هي جو يعني اغربستك تشيبب اجا يعني شنو هاتنا روسا بهترين بشرنجي يعني بنعبر تلتمري وزرقاني ديم هروها اجمطاري قامش لوجي حتى عمودي ودربلسي بشر حتى بقي زرقاني يعني روجانه ابشلو هاتنا روسا هيم هروها ابشلو هاتنا واجي اگر بس هاتي وسطن تشتا بالكيش شيخو بله دي روس دمكي آل خوا راهشتوني جيريا سرقاني وتفتكري جنبر آل خوا روسيا تاني نعبرا سرقطة الزرقاني وتلتمريجي يعني هجمارك نقطين لشكري ويداري آل قنداني هروا دكارين بيش دانا روسيا يعيش نقاط لشكري الجمعة يقول بيت الجمعة تشكر أو يقول لك شو جاي يصير في التمر بين كبرنا برا سريكاني وتلتمر وتقوها ودانا وي أنها ونقاط لشكري كي الزرقاني بخوات يعني تشتي يقول بس ما هي يقول سر جري زرقاني تشكي يا وي العمل استخبارات قريبه بك نقطة الشكل يعني دبينم الجول قبل الروتا البدري يعني وقت هولدانا كي جو شر بيرا وستاندن دارا بحثا أفاكنا بنجاها كاللاشكري هفباج نافبرا تركيا وروسيا دا لدردورا حسكي تيكرن أما دا كاري جيرا چنه؟ يعني أبايا بهورنا كم تشكي وصا تشيبب جبرج حسكي دوري يعني أرمانجن تركيا هاي جوجن نقطة لشكري تشيبب بلكي نزيكي سري كان يبب دردوري سري كان يبب دردوري تتمري لحسكي أزبهورنا كم نقطواني لشكري تشيبب شيخو باشا دارا يعني لغور آگاهين بردست مكتنا تركيا هزاك زيادة شاندية سر سنور سريكانية لغوري آگاهين بردست و او لفو تفگر يانجي بهز كرنا هبونا خواه لدردورا ويش بوچيه يعني تشتغل بدسينا تركيا دخوازه وقت يعني هبونا خوا سريكانية يعني بك بردوام بك هروها يعني تشتني نفجي داخل السريكانية بتعبتش خوا أخافتن هبو قوي ناس نامين داخل او ناس نمایانا او خوا تركين يعني بلكي بهترين جو اولوية خوا لسر سريكانية بهتر بك نج معناه خوا جو شربك شيخو باشا دارا داوين برسيار تبحثا اگر بس تكر تقول افا بيج روجن شهر هاتيا راوستاندن كسن كو درب ببون جوان هرمان جارا كدن هول ددن فقرن سر مالو ملكين خواه يعني إذا دما داوي درب بهترين إيش جندي كيف جندكي أشورياي بهترين جور دربوني أو تاني هجمارك جوان فاجرياني هروها هنك دردوري جندوال زرقاني أوجي دربو في دمي
هجمات كجوان فاجريان يعني وقتي بالايجو بري درب نيو دبستاني حسكي دني وكامبا وشوكاني دني براستي هنا الجي خونه وفناجريان شيخو بله دار عبدون وچگانی مج حسکه گالاکس باش بو باش دار بوناته و آگاهی انت جه حسکه زی برای خوب بدم ترکیه لجم میوان ما برز علی تمی اندام انجمن خوجهی یا کوبانی یا انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه دم باش برز علی مدید کو ناکوکی روش بروش زیاده تر دبن نوبرا امریکا و روسیه ده لباجارین کول روجاوای کردستان مانه سدمن درکتنا و ناکوکیان دویده میده چنه هر کس دخوازه چه ارمانجه که بگینه برز علی اگر تو دنگی متکی سورينا ناري مدنك تمنا بيستات كوني دوباره برز علی دوی دما داویه ده ترکیه و روسیا و امریکا دخوازن هبونا خواه لروجاوای کردستان بهز بکن ارمانجا وان هرسه دولتان ولاتان چیه ناکوکین کدوی دمه ده دنافبرا روسیا و امریکا ده لسر باجان روجاوای کردستان درد کفن چنه؟ ام گیشکی زانن تماشاوانی تاجی زانن انو شرقی فرات هریمک تیدا نفت هیا هریمک وکیدین تهندر سوری دا استراتیجی آب لی هیا زراعت لی هیا و وقتی که امریکی دستی خداتی نست سر نفته وون دبینن گیشکی ایرو پری سوری گیشتنا نزدیکی 1300 بیه و اوانا متحکمن به اقتصاد سوری فایمن از بیجم ببورینه فایمن از بیجم روسان دخوازن چون نظام او رژیم اقتصادی خواه مریه دخوازن و هریمانا بگرینه او تشکیدن لپیشا روسان هی او دخوازن و هریم کردی دست خواب سر در جبو قانبن به ترکارت تشکی چیکن اطلب را وقت بین ببهیرن هلوستا امریکا وی چی با برز علی؟ امریکی ده تشتان خازن امریکیش پیاده ده تشتان خازن بله اما وی او انجمان اجتماعی کردی لها بکن و هریم کردستان و اتفاقا که ترکارت چیکن با دخوازی او امریکانانا و اما جی و هریم مای ایل سر سینوری ترکی و او هریمانا جی هرن بحرش امریکان ده خيار داين البيش بيده فاوانا جي دبي اختيار بكم تجانا قور مصلحه ملتي مدد به وانا بي اختيار بك باشه افغانات بنگه کلشکری هفبش نافبرا روسیا و ترکیه ده چراسیا وی که هتوی کوراوانگاه سوری راگاند بو گوت کو بشوی کی نهینی کال سروی کی تکرن تشتکی وها هيا اگر راست به امریکا وی کار به چبکه من از بیجن ترکان تکاری ناکن به امریکی او قاب هورا تنسیق بکن و تشتیک در همبر دنقل ترکان و روسان دا تشتیک به تنسيق بامريكان كاري دبي ندوري مصالح امريكيه وباعتبار هنا حليف هذا الناتو ده فتشكي طبيعي كار دبي بس من از بيجم روسان دخازن هريما شرقي فريد وهريما ببن هرن ودستي خاب سردن لانه دنيرن النظام اقتصاديا مريا اعاده اعمار شيء نابي الا بهريما يعني حتى تشخص روسيا ويبسر كيف برز علي روسيا بسرنا كبي الا كفايه دب خازي بوان بسكني هذا يجبوان بس بروسا بسكنه و من دنيرين يملا وامريكي بيشمرج روج فاجرين وقال لك عرب عشائرا وتصليح بكم وبديلك يجوان شيكنا فاما جارك دندو براتم خيار لبيش قصدي ضدنا واما دباب انجمان اجتماعي رهبك واما دباب وقت ايراني وروسا رجلابك امريكي وانتقام جوان بدنا باش يعني او تي واطي كو اگر رودان شركي درافبرا يعني شرك بوكالات نافبرا امريكا وروسيا ده لهردو باجارين يعني باجارين روجافاي كردستان كوباني حتى جزيره حتى ديريكي اگر ويا كي هيا طيبات كو اگر وقت غوتيه اگر دويم كو بيدي بشتاخا يعني بشجريا خو بروسيا قريب ده اما امناس بكن انه امريكي جيبه مساله بيجن قصد دو تيار نزكي او نزكي امريكانو تيار يدج نزكي ايرانيه ونزكي ريجيميه فامريكي خازن قصد تكالي خوش ريجيمي وايراني قد اباج شبه مستحيله وكي امزانن
شارك والهندر قامش لو شارك وقت بين عامل وقت قصد بين مسألة بانجمانر او بهرم كردستان او بتركيا اتفاق كيتشينا كي اتفاق كشمر باز بيجن بايا عامل وقت يعني شارك والهندر قصد هندر قامش لو ضببه. بله برز علي تمام انضمام انجمن خوجهی یا باجار کوبانه یا انجمن اجتماعی کردی سوریه گلکس پاس بو بشدار بوناته پیده قدغه کنا چون و هاتنه وکو درفت زانیه دا کو بریارا و گواستنا بازار که مزن لناوان دا باجار قامشلو بجیبکه کو او بازار جدرا داراییا بصدان مالباتن هجاره بازار عربوکا لناوان دا باجار قامشلو کو بازار عربوکان لناوان دا باجار قامشلو کو تیدا پیدوین جیانا روژانه جه کسکاتی تینا فروتن و خلک هجار لوی بازاره دابارا جیانا خواه به دست و دخینن پیده دخوازه و بازاره بو سر سینور ترکیه و گویزه وکو کارکرین دوی بازاره دا کار دکن دبیجن او جه کو پیده دخوازه بازاره جبو و گویزه چوله تو کس رو لوی بازاره ناکه لو ما اگر بازار وکو وگواستن بصدان مالبات و جدار دابار جانا خوا ج دست بدن هر وها لگوری کارکرین دوی بازار ده دبیجن کو پیده فرض کریه لسر خودان دوکانان کو دوی لگوری خوستکه که پیده کلو پلان دناوا دوکانین خواده بفروشن. بله تماشافان هجان هاجی برز کادار خلیل کارکر ده بازار عربوکان لباجار قامشلو القلمله ده باش برز کادار يعني جمرة بحث بك برزقريكا و تشبو حتى كو بيدي اف بازار جناف برو تيكدا بله قرباني براوة تبا بخير واز يك خديه بان بسيط متضرر بريارا جو بلدي ستندي شهرزاري ستندي وما بب سوكي غيري سوكا قامشتو اف سوكا اف بنجي صالي سوكا خضرايه وخلق زانين جيشيناي فيك وبارزامبو خلق دفروشن الويدا يجبرق يعني مواطن مستفيده وخديه بسطيجي مستفيده او سوق معروف بسوكا خضرا سوكا شيناييه دخوازن ما ببن جيكي تشبي سوكي او جيها بري انا بكر بون مكاتب يجبو اهلين سيبيني ايغو درنوتين يعني او جيه دورش باجير بريز كادار دورش باجير او جي جبو اهلين سيبيني جبو بازار سيبيني تشكربون انا بازار سيبيني سكنيه قابيد نابوانده ايجاد خود يوان محلات خوازن ما ببن ويدا وامدش محلات خو بقرن وببن كريداريه وان دخوازن اول ما بدح هزارة كري بدن ما بيشتي وي عقد سياحي وي تشيك كيف اخوي خدي محل بردتا يا بردتا بك 100,000 جلسرتا تشنا بتدبي خو بك وين عجبانجي واشتر بجهر راج فالي خو هرش بدا دكانا مش مرفالات بك وانا رزبونا سلامة هذا وانا رزبونا خواج بيدير داخل كرن بربرسن بيدي تشغل ما انا رازبونا خدا وما جو عقبونا كنا مهرميدا وهاتو قرعه شكرن دبينا الا بالله من هرنور قرعه كيتش وقرعه شغيله الجماعه ابيت بنابر هاتني جدلبي جديري حلبي هاتني فر او شون كتن قرعه وانده دورا بيس حتى با شنو ده وشونش خلكير قلتني والله يك انسان تاني معارضه وايد حمو موافقا لا راسنا بيشتغالي دور سدو بينجي حب خديه محلات او خديه بسطانه ام حملنا رازبونا خددن واف قرارك واستندنا قرارك جائر
ومجحفه دحقي خديه فان دكانو فان بستاده وام بهيفيني وش قرار اخذ قرن جبه بريار فقرن ام بريار وقال لك عوائلها انا متضرر زي دي تشارلز سبنسر عائله جوي سكيناني خدخن وقوته يومي بيوميه كاس جوان قصر قناغا بنكريش بشتوان بسطا لقوته خوني يومي بيومي وقت شوكا شنو قوته خوني يومي بيومي تبني صاروكي خوني ولو هاو زي دي ولو تشكيلتنا بس ويبين بقبا ناني خلكي بليزن خل بينا جوان قبولناك امنا دي جيوانن وما نقوت يم دي جيوانن بس وقتيقو قرار كي وقفينا جائر بستينن بحق قبا ناني موزا روكي ما انا بينا ومستعد نحمي الويسوكي خو ببيركي خو بزاروكي خو داك من الويسوكي ومن الويسوكي خو مغلبك انهم لعبيروني ومجويسوكي نارن ودوره تشكي دهيه ام وريجيمي ما خوش شل سنه هدوش كلام يجبوه يجي ريجيم كر ونكر ريجيم بشار الاسد ما راجي جويسوكي خدي عربانه بنهشتن خدي مزين بنهشتن خدي ما خصني ندري حبساده خدي ما سريع بدوش كلام دي ام وان ما سريع بدوش كلام يجبوه يجي وكرن ونكرن رابوني كاري يعني او نابج السدم تشنا و جوي بازار فاغويسن جبو جهك دور او دبي سدم دوي سدم دوي او حجتي دكن انه منظرك حضاريه ابيك عاد دواء وسخي الويدا انه طريجا خضراء تشيدبه بقول يا اخي قعد بمرسلاوان ودور عم حرد مترو اشغال رصيف امددن شهرزاريا هذالا بيش حزارة حرب دمترا دنوان ايه خدي محل وين خدي محل عند دنوان حرب دمترا بيش حزارة عند دنوان وعلى اساس او هنكا بوكلينن جاري اخوا وبينن جبوبو باك جاسوكي كاس اوكلان وكاس نشاندن جمره وما مسيشار جاري جوان قول ما قول يا اخي دم موظفه سي موظفه صار حسابي ما بينن وبلا باك جابه دبك كاس قهداني المنكر هذا دواء ديسنت بيشن وعمل سربي ناس سكنينه بلا بين دم موظفه سي موظفه دين يجبو باك شت مشكلاتنا بلا بين بيشكي بسطاتك بك نجمره وممرات بهن جمر بخططين انت مشكلاتنا جبو شركات كهربائيه قلت كن حجات انه والله شركات كهربائيه منظمه البيت ونظام شنو بلا كهربائي كيبين سرح حسابهم وكهربائي منظمين انت مشكلاتنا بس مجور ببن قرارك جائر انما مدروسه ان كمراس يعملنا كرني قرارك يعني فرديه ابناء چند باستان رو داره هنه در دورا چند باستان رو داره هنه و مالباتن کش دبارا جانوان جو داره ته دابین کرن دورا زیدی 105 بسید 100 بسید هندره ورده هنه هر بستا 3-4 شغيل يعني انا عايز بسطانه هي دي شغيل البلد السامد يشخون العوجي خدي عائلنا زي دي 105 بسطان سمي حالي هي وعدا خدي دكانه جي اوجي دور سنت كاندر دكمن اوجي شغيل الجمان تشخون خلتين جمان تشخون يوميات ياخذ بن قوت زاروك ياخذ بن ودمشن بلا جبريارة خدا قرنا بهيفين جبريارة خدا قرنا عندك جوانن لي بهيفين جبريارة خدا قرنا مرسلاق وعم خارج جويسوكي زحمته دوري ياك جوان هاتيش بنت مشغولة موا دبي سكا خضراء اللي نجدر امو دبي بون وك هالبرا حالي ما حالي دبي مواطني كرد دندري روجافاد دخلة مواطني دبي حي بطري خكي بانغاتا تشي دري اركيرا بگهنا الين برپرسن پیاده دری آرکر بانگا خواه بگینه داکو جب پاش و بریاره وگرن و جه و لجه و یعنی ام بیشن و بازاره جناف نبن يا بحيرة كسيدها شكيل متكن ام حاضر بس مجبور راه نجيني يعني تشي تنظيمات خيني تشي زيد ابوني تخوازن مثلا حرد مترا تخوازن بحذر رامي بدنا ميدا هابدن يجبد لا بنجا
دخوازن ده عاملة ساعة عاملة سر حسابي ما بيني جبو باقجي ديست مشكلامتنا بس مجور ببن ولو بو قرارك مش حتتحقي مع حماد خدي مجور نارك وعين محمي يا اخي ناي رزق ناي فلوتن قبانان يا ابن حمي قبانا زحمته بحمد الشتاء يستن قبانا ناي يستن هي هوار امر جيش وقت كم بلاش بريار اخو بقر بريارك نراسته بلا بريار اخو جيب بقرنا بهذينا ام برجنا ام وكي يقول بيجي ام برياراها مستندن ويقول لك عوائل المتضرر هاد من زي دي جالس بين عائله ونعم ما بدس وان كمان انا اذبحك وان فقير هذا نكت السوكا خدي وكيل منه تبي بريوان او يا اخوه واثباتات يا اخوه وك باسبورت وك هوي وك دفتر عائله دانين با ايه سماني دندري حياده حياغو بيف راغا دوان تنا نمايت خل كريش برشينا بمر ايش كورونا بقت كريش برشينا بمر خل يا خيي زحمته قبانا زحمته ان كان يفحمد الشير بقبانا الرناب ياك گلک سپاس که کادار خضر خودی باستا لبازار عربوکان جه باجار قامشلو ام جی بهوینه بانگاته بگینه کو وقت اماجه کریه اف بازار اف 5 سالن رژیم جی هولدا جناف ببه لندکاری بو ام جی بهوینه کو بانگاته وکو تگوتیه کو 400-500 مالبات لپش و بازار دجین بانگاته بگینه برپرسن پیده و جه بریارین خواه وگرن جارا کدن گلک سپاس برز کادار خضر جه باجر قامشلو تل گلمن بو رهبریا تندرستیا هولر آماجه بوی چنده دا کو اگر هیا قدغه کرنا هاتون چونه حتی یک آیاره وره درش کرن دکتر دلوان محمد رهبر گشتی یه رهبرتیا تندرستیا هولر راگهاند کوجبر رگری کرنه لبلافبونا ویروسا کرونا اگر هیا هاتون چون حتی یک ماه پنجان وره درش کرن درباره وکرنا بالافرخانه هولر لجنه بلند روبروبونا ویروسا کرونا ده و بریاره ده بریاره خواه بستینه. لروجاوای کورسان هفدم برداومی شاندنا رژیم سوریه جرویان را دریا بالافرخانه باجار قامشلو ولفو تفگرا بشک جوان دناو ولاتیان ده بیکو ورن پشکینی کرن و کارانتینا کرن سرباری درخستنا بشکه دن جه کارانتینی لباجر
مترسیا بالاوبونا ویروسا کرونا درکتیه هروها گمان هیا کو دو رویین جه شامی هاتن باجیر به کرونای کتبن. ایرو لی روشاوای کردستان قدغکرنا هاتون و چونه جبوره گریه لبر بلاوبونا ویروسا کرونا دو روژا خواه 22 ده. هفدمه ویکی مطرسه که مزن لباولاتین باجار قامشلو جبلاوبونا کرونا لباجر بسدما لبو تفگره بصدان رویین جشاما پایتختا سوریه گهشتنا باجر به پشکینین و کرنتی کرنا وان سرباری درکتنا بشکی جه کسین کرنتی کری و درخستنا بشکی دنجا لی رژیم آستوری و هن اندامن پیاده بقاچاقی برانبری پریان درکتی هولی. جدر نخوجهی تایبت دانازانین روژا یکشم 12 نیسان 200 کس گپرانیا وان خوندکار و نخوشن پنجه شیری بون جشامی گهشتن بالا فرخانه قامشلو جه نخوشخانه رهاتنه و گوهستن و اگریا پیکتنا دو کسان جوان با کرونای هیا. جدران اشکره کر جده سپیکا جیبجی کرنا پروسه قدغه چونو هاتنه دو جاران فروکه جشامی گهشتیا بالا فرخانه قامشلو و زیدتر جه 500 کسی جارا یکم 200 و جارا دویم 300 گهشتن فروکخانه قامشلو. جوان بصدان کس لناف باجار قامشلو دگرون ده انجام ده ترسل ناف خلکی پیدا بویا. بطایبت پشتی که رژیم آسوری پیکتنا 25 کسان با کرونای حتی نها پشت راست کریا. هفدمی که رفبریا پیادید بیجک و همو کسین کبریا فروکه دگیجن قامشلو تینه کرنتی کرن جدرنا طایبت جره بازنیوز را اشکره کرن او لهیا لشکری و یا اسمانی رژیم آسوری و هن اندامن پیادیل باجار قامشلو یا روشاوای کردستانی به هفباری کسین دگیجن بالا فرخانه قامشلو وان بقاچاقی دردخن داکونونه پشکینین کرن و کرنتی کرن. لگوری همان جی داره کسن هنه ناسکرین وان جی کسن خودان ده سالات هنو قبول ناکن ورنه پشکنین کرن یان جی ورن کرنتی کرن. و جبر ویکی هر دو آلی به هفباری وان دریا دوارا زورن نشتگهن سربازین رژیمه لقامشلو نیزی نخوشخانه انشتیمانی را دردخن. و جه هر کسکی 25 تا 50,000 لیرین سوری وردگرن. و اندامن پیادی جی یندوی پروسه ده هفبار هاتن اشکره کرن. لالیکی دن رهبریا پیاده رژیم آسوری بنالیکاری درباره پیشکینین کرنا کسین که دریا بالا فرخانه قامشلو را دگیجن باجر و شیاندنا وان جبو دورین کرنتی کرنه تو مدبار کر و بر پرسیاتیا بالاوبونا کرونای لکردستان سوری اخسته دستوی ویده. دی 23 ماه آدارا بوری ده بریار قدغه کرنا چونو هاتنه لروشاوای کردستان هادارا گهاندن. هروها رهبریا پیاده دی ازدمین روژا قدغه کرنا هاتونو چونی ده قدغه کرنا هاتونو چونی تا 21 نیسان درش کربو. و جوی دمیوه و هتا وکنها ولاتی پابندی برین ماین تندرستی دکن و لگوری زانیارین ریباز نیوز هفدم جیب جی کرنا بریاره و در بازبونا زیدتر جسی هفتیان لسر بریاره کشه گرانبونا نرخ کلوپلان بردوامه و بارگرانی جی لسر هجاران دروست کریا. پزیشککی چینی که روبر نخوشخانه که دمکی یا باجار ووهان بو تکز دکه که دوی لبرانبر کرونای خمساری نیکرن و دبیجه اگر هیا ویروسا کرونای بقاسی جنگا جهانی یا یکم و دویم خلکی بکوژه. روبر نخوشخانه چینی دکتر وانگ خانگهوان بحثا صدمک بلز یا بلاوبونا ویروسا کرونای دکه و دبیجه لگلک جهان ریت داین کو کسین به کرونای کتنه بچن مالین خواه و چارسری ور بکرن لی اف شاشتیه کم مزنه. رهبر نخوشخانه لس هنس هان دکتر وانگ خانگهوان گوت جی اف نخوشیا و دگره اگر هیا جنگا جهانی یا یکم و دویم زیده تر ببه و خلکی بکوژه و هر وها پتایکه گلکی مترسی داره. شادی نتوین یگرتی لروجهالات ناوین داخوازا راوستاندن شر و روبروبونا ویروسا کرونای کرن. شادی نتوین یگرتی لروجهالات ناوین ده داخوینیه که هفبش ده داخوازا راوستاندن شر جالین شرکر لدفره کرن و روبروبونا ویروسا کرونای ببن. نخوشی ویروسا کرونای در دور 185 دولتان بلاویه و بهتر جه میلیون کسی به ویروسا کرونای کتنه. جالی خواه جی رخصنا تندرسی جیهانی دیازده ماه بوری راگانده بو که نخوشیه ویروسا کرونا نخوشیه که جیهانیه آنکو پتایه. بله تماشاوان هجاب وی آوایم گشتن داویا بولتان خواه هر شاد و بخت بن.